ni tak tu sungai ho zo silbon chaw ni tak pha tu ni tarik som ni li tha thum March kum sa ni le som ni lenga ni khuin ni tak tu su langai khom ki ditiu Supreme Court lamka khopi ang pha hunin KSO General Headquarter lekha lapi hi zia lekha pi gu chwa hi le siam lui enbrin sing outdoor tablet to kisaya SC dik takina chungthu tanin ti na ki gen hi chun ke ho case infal ki bol gu pe ni guwatia transfer hian ti na ki genin KSO ina gen be na chun galjega simlai lekha simjom thei talote chungchang le muntina galjam chapang ho lekha simna to kisaya KSO ina bui pe hi dan thule akigian hi Malaysia police te pathua ki head danin tu pat April thasung si Malaysia gamsunga lampi block ki ball ding hi ti na ki gen hi border fencing ki ball gu hi ei Kuki cha te gamsunga ball sak loading ti mi pi ho ala ki tuk naw hi jikin VVEZ in khautakin PR ang GP a hi border fencing to kisaya aguka material supply ball ho na kin theilama cholu hen tin le ki gen hi Burma gamsunga TNL ten KIA le PDF te mi bangjat hem alamanui TNL ten KIA le PDF amat teu na satakin soisakna chungna chuksak zel hi TNL te Chinese in akhun matin KIA te kinga junta SSC la kap teu cholsanun la PDF la support na teu le haisanun ati jingla in KIA ten cholsan dik loin ala jikun Chinese ten TNL te khut matin TNL te le Chinese te pang khomin KIA le PDF te chola kap he China in TNL te support hi jikin KIA lem ten TNL te le thungam loin jikun TNL lam ten gamlin tak ahung kek sukit ta he gamlin tak ahung kek sukna banun KIA gal kap te le hun khop amanui KIA lam panin firing order akipik lo jikun meithal pang loin akinok to wi zani chun ZSF KSO KNO le ZRO ten joint meeting ala neyun zigula puitu khal le khat akichut khom theiwi inampi kipum khatna ang suk te ding le ilamet hi zomi council Thusua bolna chun zigulin again hi Union Home Minister Amit Sain Rajai Sabha a Kuki zo le meite te kal ki hona awmi ti thu again na chun zomi council ten je ki hona apang lo dan thu againun banghem ti aum khak ta in le kayu het pi hi pui tin le again hi ke salbung le lajang phai lo hovel CRPF on gari check a bol jigun akilum le te pilwang taka umanga hi chun adika vanmat chak putele inam mat chak poimo ho pute ading bigina poimo hi tuni chunlam ka khopi mun chum chumin ko chum chinapat pastor tele nu tele puitulin mi pani ma puina in lam ka khopi sunga chamna le mun na am theina dingin pathin hona alan nei security force ten gangpu p district sunga search operation a bol nawin vanmat chak phapep alaman do koi ziama do teu chu hi le insas rifle magazine khat 3.3 rifle magazine khat self loading rifle SLRG si chu hi nu check nei rim cheru cheroi khulin village am chu ha de tek lekin ni jikin New Delhi na ken kolin thisan unit 2+3 unit block group B apoimo jikin ku tabang New Delhi tul PCT sunga nungak tangwal hi hanla numpi pa pi thisan donate ball num ten contact number kaung koin ji contact number chun la tom ngai naw ala suding in he sakna kang bol he tun ta garing a news yung ngai tha theyu ji chan chui tan tin ngai tu te la bonun num le mangpha